Naimas at talaga ti lutom asopas na Aysa. Anya ka di ti sikretong? Basta naragsak ka nga agluto, kan napakuyugan iti ayat, talaga anaimas. Tinulad ko mati ingredients nga imbagam. Ngam apay nga'y adumalat ta ti lutom. Sikan sa ti kalaingan nga agluto dito ili tayo. Amangan no nakurang lang iti ayat. Iso asaan anaimas ti kunam alutom. Naimas nga ta ti luto ti na in love. Ngam ti saan? Awan ka di ti ayatem, iso ako nam asaan ka ana in love? Ay ayatek ni nanang ko. Ay ayaten kamet. Oh. Sabali a love ti kunkunak. Sige, inakon. Tamangan no sa pulendak iji balay mi. Bye-bye, Doris. Umay kan tumanan dito balay. Si kamit day tamasabat ko, Dennis. Mapan ka di ijay balay da Aysa? Wana, nagkapu ka kada ijay? Wan, adda ngamin napan ko inala. Pinagsopas na, kat talaga anaimas ti luto na. Talaga analaing nga agluto ni Aysa. Isun samot ti kalaingan nga agluto. Isu nga ado ti suki da iji karinderyada kan mami na. Nag-asat ka no iso ti maasawam. Anya? Asawa? Awan pa iti panunot mi ti asawa. Kunak man no dandani kayon agasawa. Awan pa reta. Narigat ti panagbiag. Imbag to lang no da trabaho ka. Tapno saan to nga agrigat da tao. Sa bagay, may mayat matlaang tagsagana pa nga umuna. Tapno nakasagana ti amin. Si kamot gayam, Dennis. Umay ka dito kusina. Kalkalpas mi anag sopas ka ni Doris. Umay ka taigawan ka iti sopas. Apag isugayam ti umay ko Naranak da ita sopas. Mabalin ka tamot nga ilutuan no kayat mo lakit di. Uray anya nga oras. Sa bagay. Nagagat kamot nga agluto. Nasingpat ka pa Nagpatiray pa'y laang mat. Pudno ti bagbaga. Sikan ti kalaingan nga agluto. Wanan. Di na kon patiray ukan, Dennis. Umay kakit din. Umay ka agsopas. Kabayatan anapudot pa'y. Ina ko na dyan pagadalan, mami. Lalaingam, anak ko. Basit laagan nga anos, makaturpos kanto. Isungarod nga oray bakasyon. Kat agsamarak, tapno darasak makalpas. Danda ni ag-retire ni ulitag mo ijay trabaho na kas engineer. Imbaga na asika ti sumukat iti pwesto na. Imbaga namat day ta kanyak, mami. Iso nga ikagumaktag turpos iti mabiit. Sapay la kuma, anak ko. Nagasat ka, no makatrabaho ka adagos, apaman a makaturpos ka. Alang araw din. Inakon, mami. At dapay ngamin aramidak iti pagadalan. Iso amasapak ita. Anyamatan, agdong par kayo pa'y. Sorry, miss. Naigalisak. Tanagalis tinabadakak. Kitaam ngamin ati pagpagnaam. Nadumpar naklakat nga rudan. Agdardarasak ngamin. Iso ajak nakita tinabadakak. Iso adi nung parnaklatan? Chansing samat daytan. Sorry manin, miss. Saan ko ngayong gagara? Nasakit ka di? Nasakit Saan may katisakit na babaan di taas sorin? Di ta ka man lang. Ay, nagsuplada matanda dya babae. Nagpuskol pa iti make-up na. Naglabasit ti sipit kan pingping na. Madlaw mat nga rod ako lorete. Nanyamat nga minday nabadakak. Agkasarti kaadalan tayo iti high school ani Tessa. Si kakano ti chef cook, tanalaing kang agluto. Tumulong kami matan. Taga-ano ka diti mga sawa kan kuana? Di ta kano kabang-ibang nga ili. Ay, madamang kuman. Kaano kayo kadimat nga agkasarkin ni Dennis? Awan pa'y matimbaga na may papan iti kasar. Ti amumi idi kat agkasar kayo. Apaman nga agturpos tayo.
Takanayon kayo idi nga agkuyog. Awan pa'y nagsaritaan mi, maipapan iti kasar. Idi pa'y ubing tayo. Kat umuli kayo pa'y iti kayo. No kaninyo tibalo nyo iti pagadalan. Ken, adda pa'y di mga anak ko man, ngam natinag ko tibalon ko, nawaris. Anya nga iti kinan mo. Inikanak ni Dennis. Kinan mi di balon na. Nadwa kayo anangan iti balon na. Di saan kayo anabsog. Napan kami nagbayabas. Mm. Ado mo ti bayabas idi iti aglawlaw ti pagadahalan. Adon tinagiasawa a kaadalan nyo. Kaano kayo kadimot nga gasawa ka ni Dennis? Awan pa'y matimbagbagana, mami. Mayatanak nga minamangkit kita iti baby nga apo ko ti kaaruba. At ako mamot aw-awirag a baby. Dumanon to dayta, mami. Saan kayo pa'y matabakat? Imbag ita tanapigsaak pa'y nga agawir. No bakit akton, jakton makaawir. Narigat no siyak ti mangibagakan ni Dennis nga agkalay sa kamin. Sa bagay, alangan asika a babae ti mangibaga. When mami, nukiddawan ni Dennis ti panagkalay sa mi, di umanugot ak adago. Oh, gayem Alex. Sikamat ni masabat ko. Italang man na makita ka. Adda trabaho ki jay syudad, gayam. May sa helper iti faktorya. Helper ko nam. Mabalin na kadimot ijay. Kaya't kumot agtrabaho ijay syudad. Agkasapulan ti faktorya iti helper. No kayat mo, umay ka, taisarak ka. Amang ano saan ko nga amot yar aramidak na umayak. Agisupot lang mat itilupot nga i-deliver ti para deliver. Nalakamot lagayam. O sige, sumurtak nga rod ken ka. Umay ka tapno adda kadwak iti kwarto nga ababangak. May sa paggastuan ti abang iti kwarto, apagyanan ijay syudad. Nakaumay ka mat barok. Adda ka din napatid nga ibagam. Napanan ka din ni Aisa, ante. Adan sa napanaginatang. Urayom labasitan. Ija ka di tiyentante na panana, ante. Ije ka no grocery. Ada ka no nga minalipatan na. Mapan ko sa batan Imbag lang at nakadwa na amag na nga agawid. Adda kan ka dayta, barok. Sapay kasla makatudtudo. Isa batak iti payong, ante. Tapno sana mabasa. Alaman nga rod, barok. Imbag ka ta na irana nga adda ka. Agtudo. Ika ka di pa naka-grocery? Imbag kadakan. Adan samot awit mo apayong. Wen. Naggapo ki di balayo. Ngam imbagan niya anting ay may ka na grocery. Iso sinurot ka. Inta nga Ruden. Nasaya at matimay ka. Tapno adda para awit. Wana. Ngam inton makadanon tayo di balayo. Agluto kay tinaima sa kanan tayo. Areglado. Amok ti paboritom asidaan. Iso ti lutuag. The best ka talaga. Sikan ti kalaingan nga gluto. Chef cook ko naman. Patiray ok ka di manenday ta. Apay patiray ok. Agpay sumot analain ka nga gluto. Malagip mo ka di pa ni Alex anak kaadalan ta idi? Duamot ti Alex akaadalan ta. Ay, jay ka di gayam mo akanayon amang sutil kanya? Ti pa'y gayam kababalin na. Ti kinalay na amang sutil ti malagip mo. Apay ka di day jay ama nagsutil. At nagayam trabaho na iti syudad. Aw-awisan nak. Tagkasapulan ka no iti helper ti faktorya pagtatrabahoan na. Mapan ka kadimot ijay syudad, Dennis? Mapanak, tapno makaurnongak. Awan mo ti husto pagsapulak dito eh. May mayat ijay. Tano ag permanente ak. At dan makuna trabaho. Saan ka nga taamang lipat? No addakan ton ijay. Imposible amalipatak ti kapatgan a babae iti biyag ko.
Saan kanto pulos malipatan, Aisa? Masapat ko manan ti babaya suplada. Aglisyak, tapnojak manin masagid. Imbag tamang tinaramid mo, aglisi iti dalan ti akin dalan. Dalan mo gayam ti pagpagnaan dito'y syudad? Dinak man pilosopon si kaalalaki. Anya ka di tinagan mo? Apaya kaya't mo amaman tinagan ko. No di mo kaya't nga ibaga tinagan mo, kukwamlaan sa anak na interesado. No saan ka nga interesado? Apay nga rod adinamag mo. Di ta ka man langan, suplado. Na, tasak pa'y kat kanon ti suplado. Unay mat dahi jaya na babae. Nalabas. Pagtrabahuan na nga ta. Bueno, estudyante pa'y. Mapanta ka din ijay syudad. Nakapakada ka din iti bagbagam agayim mo. Wen, napanak iti balay da ay sa di kalman. Nakapakada akon. Ni ka di ay sa ti kunam agayim mo pagpakadaam. Apay nga umisim ka. Anta ka di nakakatkatawa ka ni Aisa? Awan, Matt. Malagip ko pa idi ubing tayo. Akasla kayo lagasawa. Kat ubing tayo pa idi. Ubing tayo pa ide. No mapanak iti balay da. Agluto'y kinaima sa makan. Is okay kayat mumatan ti mapmapan ijay balayda. May saan na patig agayim ni Aisa? Napatag tanalaing nga agluto iti kanam. Kasta ka di. Nagtanda ka man dita, Alex. Mapantakit din ni syudad. Magagaran ako na makadano ni Jay. Apay analiday ka, anak. Ada ka di madi amarikrik-nam. Awan mat, mami. Nung amin kasto nga oras, kat nakarubwat ka amapan iti karenderya. Ita, di ka pa'y mat nakarubwat. Maikawa akla siguro iti kaawan ni Dennis. Masapol nga irwam mo asan akanayon nga adda iti sibay mo. Ita lang amin nga imadayo kanyak, mami. Ubing kami pa'y idi, kat kanayon nga umay diti balay. Kanayon kami nga agkuyog amapan iti pagadalan. Isu nga ita, saan mo napadaan nanti yu umay na? Tanapan kat nga ron nagtrabaho. Kapilita na kasta, mami. Manipod ita, saan mo nga ilakam iti sopas a binigat? Hi, boys! Lumabas akpay. Mapanak di ta pagtrabahwak. Nalawa mo ti pagnaan. Lumabas ka lata, No, diya kag kamali. Kabarbaro day takadwam. Saan ka di? Awan. Ni Dennis. Kabarbaro akadwa tayo dito'y paktorya. Oh, hi, Dennis. Siyak ni Cora. Single. Still available. Ha? Kasta ka di? Or siya, still available. Single mat. Mayat mat gayam ti kadwam, Alex. Game na game. Apay, siya. Sa anak ka di game? Diya kamukan ka. Di ta kayon. Oh. Napintas mat da dya babae. Nabayag ka din dito'y da dya? Medyo. Nasirib si ka. Pag kunaam anasirib. Tay kunadan. Ano adda ti pusa? Aglamang ti otot. Ngamno awan ti pusa. Agaayam da. Kaya't mo asawan? Nagagitlaang na damangkit kita? Makitam to gayam. Ngam agpay so tinakunam. Anapintas. Nakayawanak iti kinapintas na. Itamam pa'y nga ibagam. Nga adda na kurso na daam a babae. Gayam. Hello, Dennis. Kumusta ka ditan? Ada ka din trabaho? Adan, Aisa. Isa na lang ta para supot ti lupot. Dennis, kanayo na mo't ati umawag. Tamailiwak mo't. Bayam, takanayon akto nga umawag. Saan kan ngagpasugnod? Sige
Orayak dayta. Adda ka din trabaho? Addan ay sa. Iso na lang tapar supot iti lupot. Kanayo namat ti umawag Tamailiwak. Bayam, takanayo nakto nga umawag. Saan kan nagpasugnon? Sige Orayak dayta. Kat, kumusta ka ditan? Kanayon ka siguro ang naragsak. Iso adi mo pa'y mapanunot ti umawag. Gapo siguro ti bambanog ko. Iso ajak makaawag. Kasta ka di? Agina ka nga ruden. Among ka di ang nagkasarja kaadalan tayo ani June? Nadamag ko ang sa anak ang nakaalay ti bakasyon ko. Tanapitak pa ngamin iti trabaho. Kasta ka di? O sige, umawag kanto nga rudmanan Bye! Uy, si Maranta ka man ang timawag ni Dennis niya. Di ka man? Apay, sa anak Saranta no saan nga umawag ni Dennis? Day tamang tipod no. Kasla Biyernes Santo ti rupa ti gayem ko no di na mangagtitimak ni Dennis. Unay Biyernes Santon. Nalabas samot dayta. Anya alalabas ako nam. Agpay sumot. Kas kala na uraman. Agasam, tao masidaga kat di mo pa'y madlaw. Tumaytayab samot ipanunot mo. Maikawa aklaang. Si Kam. O sige, pakanan na karudan. Taoray siyak ti manginaw kadagiti nanganan dagiti customers mo. Agpili ka nga rudan no anya ti kayat mo. Taigawan kan. Bisin mo sa ladayta. Iso at tila maibagbagam. Hi, Dennis. Adun samot tinaisupot mo, Adumot ten Sika ngay, ado ka din tinaisupot mo? Adamot basit. Umay kun inayon dita na isupot mo. Tapno mamaminsan da nga alaan. O sige. Taga dito yung syudad ka di? Dito yak nagigyan. Ta medyo adayo ti lugar mi. Nagrigat ngamin ti kanayon ang makipila iti pampasahero a jeep. Sika, pagigyanam kadimat. Agab-abang kami kanya Alex iti asidag dito yung faktorya. Oh, balay ti antik abakat abalasang ti pakigigyanak. Ngam pasaray pumanaw, tada negosyo na, iji sa bali nga ili. Di ka ka din mabutang agmay-maysa no kas di apumanaw? Narwama kon. Adumat kat ti aso ni antik. Naungat da no adda umay a tao. Iti rabi, ibulos ko ida. Ngam iti aldaw, ikulong kumatlaan. Saan ka di ang may parit ti agibulos iti aso ditoy? Adamot gate. Iso adida makaruar iti inaladan. Adda ka di pa kariribukam, iho? Awan matkid di, mami. Pampanunutak la ti babayan na midwa na sabat ko. Di mo ko na in-love kan, iho. Adayo amain labak iti kasdi a klase ti babae, mami. Anya ka di a klase a babae ako nam. Suplada, kaya nadatang-tangsit na. Apay anay bagam anatangsit kan soplada. Idi damo nagsabat kami. Nadungpar ko, gaputan ay kaglisak. Nagsoryak, ngam di na inawat ti pa nagsorik. Idi nagsabat kami manen, sana nasaya ti pakita na. Masapul aliklikam ti kakasta a klase ti tao. Di na ammo ti agpasensya. Itatadatan dito'y pagkaskasiraan ta. Adaman damagakan ka. Anya reta, Alex? Seryoso ka man? Madlaw ko ana asidag kayo iti tunggal may sa kanya Cora. Dakas ka di? Balasang di tao, kat baro akman. Hangam, adda na pintas, asaan anasaya at ti kababalin na. Ti igwali na, ti kayat ko asawan. Ti ugali kan kababalin ti tao, kat mabali na baliwan gayam. Iti dayta a klase ti panagsasawom gayam. Na in love ka. Nalabit. Ngam,
Saan ko pa nga imbaga nga agayatak ken kuana? Gayam. Tingitingam pay day tariknam. No napudno tiriknam kan kuana. Anya ti kayat mo asawan? Amangan no nakayawan ka lang iti pintas na. No ngay madismayakan to. Gapo iti ugali na. Naliday ka manan, anak. Saan ka di manan nga imawag ni Dennis? Saan nga rod, mami? Nabayag basit asaan nga imawag? Saan nga taan nakalipatan? Adamot agar-aram kan ka adat tuma. Apay numang pili kan kadagiti agar-aram kan ka. Saan ang mabalin, mami? Iso lang tinayat kan ayatak iti agnanayon. Angam, kastamot ano di mo awagan, di na kamot awagan. Kasla ipilpilit mo, tibagim kan kuana. At dala siguro pakakumikuman na, mami. Nasayaat no kasta. Nungay ada sa bali anasarakan na ijay syudad. Saan kayo kumamot nga agsawi ti kasta, mami? Jak lakit di maaklon, no isukat na kiti sa bali ni Dennis. Imbag na nagsabat na dito tiyandaan, balasang ko. Apay ka din, ana. Kasla napatigti ibagayon. Kidawag, nga andi ngayong mantigayim mo. Nabayag asaan nga imawag namin ni Dennis. Iso akanayon manin analiday. Umayak inton madamdama iti karinderyayo, nana. Kasaritak tuman. Huwag man balasang ko. Kasla naragsan di barokong ko. No makita ka naliday di kakaisuna nga anak ko. Apay mat nga nang day Dennis. Apay adi na awagan ti gayim ko. Alaag tuman mat ti contact number na taawagak man. Wen man balasang ko, amwam no adal sa bali ni Dennis. Tapos saan amang namnama ti anak ko. Adda ka din kaayan-ayat mo, Cora. Awan, tawan pa'y mo tinangayat kanya. Bulag nga ro, dagiti muna nakakita ken ka. Tadida nakita ti kinapintas mo. Nalabit. Makitak mo't iti sarming anapintasak. Apay ang didak arman. Barang na saan ka mo't abulag, akas kadakwada. Masigurado ka sa anak abulag. Tamakitak ti kinapintas mo. Sikan tinakitak akapintasan. Agpaiso ka diday tang imbagam? Mamati ka. Agpaiso ti ibagbagag. Isa ano matmatan ka. Orela aggutok-gutok to'y pusok. Awan mo ti mangag ko nga aggutok-gutok. Yasidag mo tinapayag mo di ti pusok. Mangag mo ti panaggutok na. Nan, denggak man nga ron ti barukong mo. Oh, anya? Nangag mo ti ibagbaga ti pusok? Saan mo't agutok? No di kat lab. Kuna naman. Alaak man ti cellphone number ni Dennis na awagak man ti loko. Alam, Alam ta cellphone ko, takitaam. Jak maawagan. Cannot be reached ko na naman. Apay nga ta saan mo ang maawagan. Nagsukat nga ta ti SIM card. Saan nga taan na po ka ti cellphone na? Wano? Anya nga ta? Sige, alaak, tapadasak man. Siyak ti mangawag kan kuana. Padasam Numawagam. Ibagam to kanya. Di ka agdanag, ibagakan ka no maawaga. Madanagan ak nga rod. Amangan mat nga dadak sa napasamak kan kuana. Apay adi mat la umawagan. Hay, talaga asaan ko ang makontak ti cellphone ni Dennis? Nagbaliw nga ta ti SIM card nga agpaiso. Kunak tumat kan ka. Nabayag basitan asaan nga imawag. Mangnam na makakadipay kan kuana? Amangan mat no addan sa bali. Saan ang mabalin nga isukat na kiti sa bali ni Dennis? Kasano no inaramid nan?
Da kayo matgaya man kan ni Cora, gayam. Di na ka mat pinarigat ang nagaram kan kuana. Kaawatan nga ay ayatin lakmet. Isa sinong batang nakadagos. Angam gayam. Kap-kap na kam ka din ni Cora. Apay kasta ti saludsud mo. Armek aya no saan ko akap-kap ni kan. Napintas nga agpaiso. Ngam kanayon mat, anak ka nga to dagiti kikit na. Agbaliw ti tao iti panaglabas ti panawen, bro. Nasayaat no agbaliw. Ngam kasanon no saan? Saan man siguro? Amom naragsak akasarsarita. Kastapay ita. Ngam amangan no day ta aragsak, kat masukatan to iti babawi. Nakasagana ka din, mami. Mapantan di pagadalan. Kitagpay, no mayat matlang ti panakaplansya to'y togam, iho. Mayaten, mami. Nakita ko itay. Naimbag jay sigurado. Jak lakit di kayat nga adabasit ako nas na. Umay kayo kid din, mami. Imbag ka, tas saan ta amaladaw. Wan, iho. Kalpasan ti graduation. May sakanton nga inhinyero. Ag-board examak pa'y, mami. Ngam no ita, makunak, asan nasayang ti panang paadal mo kanyak. Thank you, mami. Agyaman akbat tainggaed mo tinagadal. Awan da ito'y abalay kita no saan mo nga ingaed. Inta nga ro din, mami. Agmarchatan inton madamdama. Mapanta ka no iji balay dadayana. Agkasangay, kat si kakanumanan ti chef cook. Ipakadak pa nga rod ka ni mami, ah. Ay, no saan kayo nagagayam? Pabayadak ti serbisyo nga agluto. Iso nga rod ano adda agkasar, wano agkasangay, kas kada anibersaryo, kat si ti alaan da nga ag chef cook, ta libre. Ay, manon ti tawan day jay agayam tayo? Anya pa ngay, danda ni agpapada tayo laang mat ititawan. No addaman inauna, wano inaudi, bulan laang, tagkakabatch tayo nga rod. Sa bagay, kan naasawaan ng ti kaadwan kada tayo. Kaadwan kadakwada, kat si ti nag-chef cook. Kan kanayon mat amay sa kakadagiti kakadwak nga agluto. Saan ka di? Inton si kamat ti agkasar, asino nga tamat ti ag-chef cook? Alangan asi ka anobya. Kaano nga'y adumteng day ta at tiyempo? Madanon pa nga ta? Madlaw anapan nugkamanen, anapan nagluto, iti okasyon ti gayem mo. Uray na banugak, ta-enjoy mat, mami. Dakkel ti maitultulong mo kadag iti kagayem mo. Gapo iti talentom nga agluto. No nakaluto ak, makumikom kan nagraragsak damangan. Maragsakan akmet, no makitak ang magustuhan dati inluto, mami. Kaano ka nga tamot nga agpadaya, anak ko? Ti panagkalaysam ti kayat ko asawan. Kaano nga tangagpaiso? Lading itak, anak ko. Nadadaol sa manin timod mo, gapo iti imbagak. Naikulang ka manan. Kaano nga ta? Asumarungkar ni Dennis. May iliwak una yan. Awan trabaho tayo no bigat. Mabalin ka di nga intamot agpasyal? Wana. Damo aday tano bigat. Sa dino ka diti kayat mo apagditanta. Anya ka di mayata papananta? Agpili ka noon niya apark ti kayat mo apapananta. Kalpasan na. Inta mga ni ti restaurant. Amom, naragsakak no kadwa ka nga agpasyal. Uri siyak mat Kadwag samot ti ay ayatek nga agpasyal. Malagip ko gayam. Saan nga ta may mayat? No ijay iliyo ti pagpasyaran ta? Ha? Ilimi? Kunam? Kunak no saan ka nga umay ita? Takas tamot ti imbagam, idi imay ka ije balay idi kalman.
Kuma, ngam adda kabagyak amapan ijay syudad inton bigat. Mapan ka kadimat? Umay ka kumangarod awisan, tamapan ta kumaagpasyar ijay parke no bigat. Kalpasan na, intamot amangan iti restaurant. Agpasyarta iti parke, kan mangan iti restaurant? Oh, api ana pamulagat ka. Dakes ka di numapantamot ijay syudad ngagpasyar. Damag ko ket adda paktorya nga asidag iti maysa a parke. Paktorya iti asidag ti parke? Anya ti kunam? Mapantag pasyar iti parke? Kan mangan iti restaurant? Oh, api ana pamulagat ka. Dakes ka di numapantamot ijay syudad ngagpasyar. Damag ko ket adda paktorya nga asidag iti maysa a parke. Paktorya iti asidag ti parke? Wan, bareng no makita ta ni Dennis ijay. Agurigor ni mami. Jak mapanawan. Tasayang mat numangrikap ti karinderya. Ay, agkurigor ni tita. Sayang. Sige, jak nga rodon sumurot no di ka umay. Inton maminsan lang. Mabalin mo lang tamat ti mapan no kayat mo. Ay na naganganas nga rod no kadwa ka. Tainta kitaan ni Dennis. Addan to siguro gundaway nga agawid. Mangnamnama akpay laeng nga umay naksarong karan. Agurigor kayo matgayam tita. Basit laeng da ito balasang ko. Naarbisan ak lang amin idikalman. Kat nabanbanugak. Awisak ko man ni Aisa. Tamapan kami agpasyar ijay syudad. Ngam agsakit kayo matgayam. Kayat ka din ni Aisa timapan ni Jay syudad. Kasla kayat nasaan, tita? Anya da ita akayat nasaan balasang ko. Makamay-mayat. Ngam no kwa, agbabawi. Inton kwan, kayat nakanuman ang tita. Ay, nasaysaya at no sumurot kan ka, tapno makaaliwaksay. Awan ita ni Antik. Awisan ka man nga umay di balay, tawan kadwa. Ikulong mo nagti asoyo Taamangan no kumagat da. Mabuti nga ka makagat. Nakakulong da. Ibulos ko lang ida no itirabi nga agmay saak. Ijay to nga rot balayo ti pagawidan tayo to nagretira tayo. Wala, ngam ag-take out tayo ti makan, tapno saan tan nga agluto. Areglado. Adamat malabasan ta a restaurant, numapanta iti balayo. Gayam, nagturugam ka di dirabi Pudno ka di imbaga ti kadwata. Anagawid kayo kano iti balay dakora. Wala bro. Agmay-may sa kano ngamin. Kat anya itan. Ijay ka kadi nga agawid no awan ni Antina. Anya pa nga. Iso na lang. Tano mapanak. Ag-take out kami iti makan. Saan kami nga agluto? Nagasto kayo nga ron ano kasta. Agasam, tasaan kayo pa'y gayam nga agluto? Pagustuak pa lang ita. Ngamin to nagasawa kami. Saan kumatan nga ipalubos Ay, anyan ti maaramidan ti ayat. Saan sameten nga no, gayam? Kastapay mo't atadamo. Agbaliw to ti amin, gayam. Maragsa ka na, tasikan ti sumukat ka ni angkel mo, akas inhenyero. Amang ano siyak ti ibaon na iti maaramid a pagadalan iti kabangi-banga ili, mami. Kasta ka di, mayadayo ka nga rod, no kasta iho. San na bale? Kanayo naktumat nga agawid dito Tinasken, ket adda-adagos proyekto nga inted na kanyak. Sa bagay, adu di ta tinakaturpos, ngam awan pa'y pagtrabahuan da. Iso nagasatak, mami. Imbaglakit din taada ulitag mo ang nag-retire. Saan ka kumaadagos amakastrag iti trabaho? Kanayon nak nga aglaladot. Kan saan ka nagsangaili ita abulan. Kaya't mo asawan?
Nagbunga tinaramid ta. Nalabit. Sa anak matan ang nagsaili. Kaya tasawan day ta, ang nagbunga. Saan ka di? Amo ka din niya antim ti may papaniti day ta. Saan pa'y? Masigurado ka makapungtot na maamuan na ti amin. Sigurado nga ibaga na iji balay mi. Naungat ka di ti amam? Ay, sapay karatista ti amak. Ha? Karatyan na ka dayjay. Kugtaran na ka. Kat sigurado ang mablo ka. Ay kat agkalay sa tangarudan. Tapno di nakugtaran ako nam. Awagak lagi ti dadakkel ko. Tama panta makisarita ka lagi ti dadakkel mo. Anya ti kunam? Natulagan ti kalay sayo? Uwan, ngam ijay sa kano lugar tayo ti pakaangayan ti selebrasyon. Taddan sa kano parikot ijayan dakora. Kaya't mo asawan. Agkalay sa kayo dito'y syudad. Ngam ijay ayan tayo ti resepsyon. Uwan kayam. Addan to mabagaan amang isaganay ti amin iji balay. Masapul nga ron tilugan no kasta gayam. Kalpasan ti kasar, mapantayo ijay lugar tayo ako nam. Adda amo ti anti ni Cora, ang driver ti bus. Iso ti maarkila apagluganan nagiti makitabuno dito syudad. Dagiti mo't makidaya ka lugaran, ijay danto lugar tayo nga aguray. Katwa na. Kalpasan ti kalay sa. Ijay kami tun lugar tayo nga agyan ka ni Cora. Agsubli ka nga ron nga aghelper iti talyer. Wala bro. So na lang, tabasit ti sapol ijay. Tas saan akanayon nga andag patarimaan. Di may mayat nga ron dito'y. Kuna ni Cora, adinan kayat agtrabaho iti faktorya. Saan tayo mat nga umanay atallo, dito'y kwarto nga ababangan ta. Iso nga agawid kayo ni ijay lugar tayo? Uwan gayam. Saan nga umanay iti sweldo, no agabang kami pa iti sabali a kwarto. Agyaman kami, ti dadar ayo. Hintay amin iti lugar mi. Agpasyar tayo ijay. Makita tayo matlangan ti lugar da, Dennis. Anya itayan tinagan ti lugar yo, Dennis? San Vicente. Hintay iji ilim a San Vicente, kagayam. Ay, wala. Hala, kakapsat. Dalakat paglugan. Agpasyar tayo ijay lugar mi. Maragsakan lakit din ni Cora ijay. Aday tatiba sa pagluganan tayo ama pan iji ilim eh. Ala, kakapsat. Umunag tayo ni Tibos. Mayat apagpasyaran ijay San Vicente. Kung may binakkan ka, ta ijay sangot ti pagyanan tayo kadaan ti. Sige, kumput ka lang kanya. Anya ka di tinagan ti ili apang ipatakderan nyo iti pagadalan, iho. San Vicente ka no, mami. Ijay ti pangipatakdaran mi iti pagadalan. Saan gayam unay nga adayo dayta nga ili? Asinaglaang dito'y dayta. Nang nangag kunday ta nga ili, ngamjak pa'y nakadandanon. Nalablabsak dayta nga ili, no adda papanan mi idi kadagiti gagayam ko. Kaya tso ka di ti sumurot no mapanak ijay, mami. O may kami tagpasyar, Wansa Mapanak tumamat agpasyar. Sana bale, tamabayag kayo mat ijay. Tadakkel mat apasdag ti aramidan nyo. Itaman pa naragsak ka, anabigatan, anak ko. Kwa mami, natagtagainap ko ngamin, asim mangpat kampay idi ni Dennis. Umanay la apakaragsakam titagtagainap. Ado titagtagainap asaan apumudno. Ay nga maguray ka. Anya ka di ti maipapan iti tagtagainap mo. Kwa mami, kampay idi, ada inyawat na asingsing. Nagragsak anang iyawat kanya. Anya, dahil na itagtagainap mo. Abay ka di mami, ada ka ti dakas na tinaitagtagainap ko? Adya ka mo, ngam ko na damana, ano maminsan kat baliktad ti tagtagainap. Nikas la kamat abay iti kasarday taayos mo, Alex. Si kamon gayam, Doris. Apay,
Di mo ka dinadamag ti maangay apadaya di tabalay da Dennis? Padaya? Anya nga okasyon? Sino tinagluto? Am-am mo ti ante ni Cora. Sino ako ra? Diyak maawatan. Anya ka di ti okasyon di tabalay da Dennis. Saan yu ka dingam mo? Nagkasar ni Dennis. Dito iti pakaangayan ti resepsyon. Ije balay da ti kayat ko asawan. Paumayin ti bus ang nagluganan da. Imunaak, tasabali ti nagluganak. Anya? Ditakan! Nagdardaras api manaw. Saan da nga tanga imbaga kadakwada? Apay ang nagdardaras api manaw. Ay insangpad ka nun ni Dennis tinobya na. Anya ka diti sasawamon. Di ka maawatan. Nakita-kitay ni Alex, idilim mabasak ije batog da Dennis. Isu ka no ti may nga abay iti kasar da Dennis, kan ti agnagan iti Cora. Anya? Agkasarda? Nagkasarda ka nun ijay syudad. Padaya laeng ti maangay di tabalayda. Imposible! Sana pud na dayta! Inakpan kan! Pimanawan, ay, surutak! Apay anagturong ka ditoy. Kat saan kamat nga imbitado? Adda nga agpay sulong table ditoy. Nakasagana anap-apan ti lamisaan. Nakay parabawan dagiti plato. Basbaso kan wine glass. Intan ay kababain no adda makakita ka data. Dandanida siguron sumangpun. Mabitlang. Iga magpay ti lamisan iti maudi aguntaway. Kasti ti rumbang iti daytoy. Naiburandisan dagiti baso kas kada kutsara kan tinidor. Di may sa alamisaan. Kastoy! Ay sahos nun! Ay na, masapol ang mga yabak iti kadwak. Iguyod mi nga yawit ti kayong ko. Dinan amudar aramiden na. Anya ti ko nambalasang ko. Naawanan iti po o tigayam mo. Gapo siguro iti bannog kan sakit tinakam tita. Idi nakadanon kami iji balay da Dennis. Imburandis na dagiti nakasagana a plato kan kutsara a nakaparabaw iti lamisaan. Anya. Naaramid ti anak ko ti kasta. Nasaktan una itirik na ti anak ko. Iso anak kaaramid iti saan a maiparbeng. Imbaglakit di tawan pa'y dagiti sa nga ili, tita. Kasi ti anak ko. Nang namnama iti awan. Wan nga rod, binasted na amin ang nagaramkan ko na. Tanapud no unay ti panagayat na kini Dennis. Anya tinapasamak ditoy? Ni Aisa, kaslag balay tay. Imburandis na dagiti nakasagana alamisaan. Imbaglakit din tawan pa'y timakan an ay parabaw. Anya? Naaramid ni Aisa rita? Apay gayam. Saan mo ka di nga impakaamukan kwa na ti kasar mo? Madlaw ko, katnas daaw, kan agsangsangit. Nalipatak nga imbilin, abaga ang damot ko ma. Saan nga ta ti pagarup na? Kat agayan ayat kayo? Awan mo timbagbagakin ko na, may papan iti ayat. Manipod agad adal kayo, kat da kayo nga minti kanayon nga agkuyog. Ti amo ti kaadwan, kat girlfriend mo. Anya tinapasamak dito Apay ang naiburandi sa amin na kita. Adalaan ka no imbay nga agballa. Ingoyod na nagtilupot nga ap kilamisaan. Ayan day tangag balla tadang rakman. Bay amon. Sana bale. Sa baliwan da tarimaanan tilamisaan. Apama na mapidot da dagiti na iburantis. No nadanon tayo day tangag balla, sigurado ang nakaraman kanya. Ala, inta pa egto iti may sa alamisaan. Nakasagana na para kadata.
Sige, madamamot ti panag-serve dagiti dadduma para iti makan. Ngam no makitak ti nasaw nga agballa, agbabawi iti inaramid na. No nadanon tayo dayjay nga agballa, sigurado ang nakaraman kanyak. Intapay agtugaw iti may sa alamisan. Nakasagana na para kadata. Sige, madamamot ti panag-serve dagiti dadduma para iti makan. Ngam no makitak ti nasaw nga agballa, agbabawi iti inaramid na. Bayamon ko nakman. Intakit ti agtugawan. Ngam, anya ka di kay bagbaga itay ni Alex. Am-amom ka no, dahil nga agballa. Bayamon ko nakmanan. Awan si Serbina rajay. Lipata mo. Mangan kan anak ko. Di kamot mangmanganan. Day tamot lagsang sangit ter aramidom. Anya ka diti problema kanyak, mami. Apay nga awan ti Serbik. Apay nga ibagam nga awan Serbim. Napatag ka kanya, kanak ko. Napatag ka, kadagiti gagayam mo. Panawan nagpayla dito'y kwarto, mami. Kaya't ko ti agmaymaysa. Pangasiyo. Mangan ka pa'y kumamot, anak ko. Kita man day ta itsuram. Kimutong ka pa'y. Pangasiyo, mami. Panawandag pa'y dito. Ibatik dito'y lamisaan, to'y tinapay kan gatas. Uray iso lang ti ipaunag mo. No di mo kaya timangan itiin na po'y. Hello, tita. Nakaawag kayo, Mat. Kumusta? Madanagan ak unay balasang ko. Di ba'y nang nangantoy gayem mo? Madanagan ak unay. Anya? Di pa'y nangan manipod pimanawak dita, tita? Saan pa'y nga rod basang? Di pa'y rimrimwar iti seled na. Awan papanan na no di agsakit no kastaan saan amangan, tita. Ay, madandanagan ak nga rod balasang ko. Kimuntungan, ngamin, danom laang ti ipapaunag na. Sige, tita, taumayak dita. Padasak nga alukuyan amangan. Huwag balasang ko. Adyak kaya't ngagsakit ti anak ko. Sige, tita. Umayak kon. Bye. Mapan ka kadi ita ije San Vicente, iho? Wen mami, mapanmikitaan ti disso, apakay patakderan ti pagadalan. Rugyan nyo ka din tinasaw a proyekto. Umayak mamatag pa siya. Saan pa'y mami? Awan pa'y materialis a mausar. Dahil ang lokasyon ting kami kitaan. Into no may patakderyo. Umayak tumat pumasyar ije San Vicente. Ariglado mami. Awan pa'y napintas abuya nga ing kayo pasyaren. Into lang no adan pasdag. Tapno ada pambarak nga agpasyar. Wen mami, umayon to kitaan, ti damo nga ipatakder ko a building. Imbag tadakan balasang ko. Umunag kalatan dita kwarto ni Aisa. Sige nga rod, tita. Barang maalukoy ko amangan. Dayjay tumot a lalaki. Uray ko ma. To kinasaon na pa'y ti anak ko. Sakbay anang asawa. Dayta tidakkel akam mali ni Dennis, tita. Uray inyawag na la kumamot tapno saan anak la at tigayam ko. Imbag dadakan balasang ko. Umunag kalatan dita kwarto ni Aisa. Sige nga rod, tita. Barang maalukoy ko amangan. Dayjay tumot a lalaki. Uray ko manong kinasauna pa'y ti anak ko. Sakbay anang asawa. Dayta tidakkel akam mali ni Dennis, tita. Uray inyawag na la kumamot tapno saan amakla at tigayam ko. No adalada ka sa mapasama kiti anak ko. Iso ti pabasulag. Diyak mapakawan. Sige nga rod, tita. Mapana kon iti kwarto ni Aisa. Anya ka ditar aramidom gayam. Papapasam ti bagim. Dadaalam ka di ti bagim gapulaang iti dayja a Dennis. Diyak laim pagarob. Nga awan gayam serserbi kan ko na.
Ipaikot ti amin na panagayat ko. Ngamgayam, inyalang-alang na ti relasyon mi. Anya ngay nga rod no saan ada kayo tagkagasat. Ado pa'y ti lalaki dita. Amangan no makatumpong kanto iti mas maimayat ngam ni Dennis. Kagurak amin ida. Saan da mapagtalkan? Kamaligayam. Apay, tibason ni Juan? Iraman mo ni Pedro? Jakon kayat ti agayat pay. Jak impagarup anak ka na aliday ti masagrap ko. Gapuken ayat. Saan mo ko mga ipalubos ang maikulbo ka gapo itiliday? Lumaban ka kitni. Diyay nga rod kunadan. Nga addaranyag itilikudan dagiti ulap. Basta nalidam ti lubong ko. Imbag ta nasabat ka dito'y dalan, Dennis. Apay ang naaramid mo dahito itigayim ko. Naitamat ti pagsidawag. Tigayam kinaasidagmay ti tunggal may sakat sa bali tinagawatan na. Anya? Amin kami akaadalan nyo. Kat kasta tinagawatan mi. Ti amumi kat agayan ayat kayo. Awan mo't imbagbagakin ko na may papankan ayat. Kabsat tinang ibilbilangakin ko na. Ay, jakla impagarot. Uray kumaano kinasaom. Sakbay ang nagkalay sa kayo iti asawam. Tapno saan unay ang nasaktan. Saanan amang mangan. Nakakaasin ni Tita Mayang agdandanag. Iso nga rod asaan ko nga inawawagan. Tapno mangsungbatan iti may sa karagiti agrayo ken ko na. Amom ka di? Akanayon nang urayan ti isa sangpet mo. Wano awag mo. Kasta ka di. Ala, inakman nga rod dumawat kan kuwan iti pamakawan. Tanagpakita ka pa'y ditoy. Nang namnama ti anak ko asaan mo alukwan. Kanayon na ka nga ilaklak aman iti makana. Tati amuna, kat napudno ka kankwana. Tagayam, ipaayam iti nakana aliday. Sorry, auntie. Awan mo't ngamin imbagbagak may papaniti ayat. Kabsat tinang ibilbilangakin ko na manipod pa idi. Anya? Hadyak lang pagarop. Ti amok idi kat ay ayatam ti anak ko. Tagayam, inaramat mo laeng. Kayat ko ang makasaritan ni Aisa, auntie. Nasakit o na tinakam na iti naramit mo. Di pa yan mangmangan. Aisa, apay kasta tilangam. Apay ka no, di kan mangmangan. Naulpit ka, Dennis. Anya ka di tinagkurangakan ka. Apay ngayon sukat nagiti sa bali. Awan nagkurangam kanyak. Sa bali lang tinagawatam iti kinasingad ko ken ka. Kabsat tinang ibilbilangaken ka. Napateg akapsat. Diyak laim pagarop. Saan mo kumasayangan ti masakbayan, Aisa? Ado pa ti agur-uray kan ka anasayat na masakbayan. Diyak mo. No sumangbay pa'y kanyak dayta anasayat na masakbayan. Apay kit din asaan. Adda iti tao. No itulok na amarsuod ti masakbayan na wano saan. Gayam, naggapo ka kadidita balay da Aisa? Wan gayam. Agpaiso ti imbagam. Asabali tinagawatan na iti kinasingad mi iti tunggal maysa. Anya ti inaramid mo dita? Nagkidawag ti pamakawan kan ko na. Kastamat niyan ti Maya. Impagarop na kanumat nga agayan ayat kami iti anak na. Saan mo ang mapabasol, Gayam? Uray tupay da kami. Kat kastamot ti impagarup mi.
Mati kawak iti mapaspasamak. Maasyanak ka ni Aisa, hindi makitak kilangana. Dakkel ti nagbaliwan ti bagina. Ken pulos adi mo makita nga umisa. Agsipud ta nagriro iti impagarup na. Samaysa, kinalaat mo. Di mo man laki nasarita, sakbay anang ikalaysa ka. Di mo pa'y inawis man lakuma. Gapoy ti daytoy. Makonsensya aklaket nga rod. Mangan ka kumamat, anak ko. Di nakadipatpatgan nga inama. Kasanuak no ada mapasamakan ka. Mami, kasla isula ang tinapatagkan ka. Agda nagaklaunay, ngam di nakmat ka asyan. Kasyam kumamat na itabagim kan siyak nga inam. Jakmat garod makapangan, mami. Sige nga rod. Agpaadata asaanan amangan. No day tatikayat mo. No saan ka amangan. Jakmat nga rod mangan. Mami, umuna kayon. Ta sumaruno ak amangan. Ureawanin mangmangan. Bayan tanti karinderya. Manipod kasta ka. Saanan ana iluklukat ti karinderya? Kasano ti manglipat, mami? Isulakit din ti pampanunutam. Idinto ta saan kamat anapatagkan ko ana. Dagit sila siguro lutom idi ti kinayat na kan ka. Hawanan ba iday jay alalaki? Umay kakit din, tamapante ilukat ti karinderyayo. Awan maganab yu, iti panagsansanuong yu. Ay, bayamon balasang ko. Agyan kami laangan dito balay mi. Saan kami namangmangan? Tapno agpada kami maidalit. Ay na, di ka kadimaasyan kini tita. Di namot kayaten ti mangan, tadi kamot mangan. Intang aruden mangan, mami. Kalpasan na, mapantayo ije karinderya. Agpaiso ka di anak. Mangan kan? Uwan, mami. Lading itak. Nakulaapan ti panunot ko. Nailuyusak iti sa amarikrik na. Agyaman na kanak ko. Nasilawan mo't laangan ti panunot mo. Nabanuga ka naggapoy di talyer. Di ka katipa nakaluto. Nadagsan ti tiyan kong aggunay. Amo matama si Kuga. Naitalag silsilpon nagmalmalim tara Aramida. Di ka man dumayabong dumdita. Tadi mo marik na tirigat yagsiko. Saan ka di nga damat pagkatangan iti naluto? Diyak pa'y nagsweldo. In market ko di naudi asweldo. Adamat mabali na mailuto dita. Nadagsan nga ro ti tiyan kong agluto. Nagduman ka ni Aisa. Ni Aisa, disnodo nga agluto iti makan. Mabalin ka dito agdamag, kapsat? Anya ka di day, sir? Saan kayo taga dito eh? Saan ka di? Papananyo ka di? Damagak man, no adayo pa dito iti pagadalan. Asidiglaan, sir. Jay batog ti tsindaan. Kabarbaro kayo ka di maestro? May sa ka engineer. Da kami ti mangipatakder iti pagadalan dito lugar yo. Umay mi kumakitaan ti lokasyon. Ah, kastagayam. Ay no kayat yo. Kumuyo ka kada kayo, taisurok. Alaman nga rod. Lumugan ka nga rodan. Takaduan da ka amang pasyar iti pagadalan. O sige sir, lumugan nga rodan iti kutseyo. Anya ka diti trabaho? May saa ka trabahador in faktorya di syudad. Nababalaan mo ti sweldo ki jay sir. Ang nagbakasyonak lang dito sir. No kayat mo, alaan ka at trabahador ko. Ngem labor pa ilaing tagdadamo kang agtrabaho kanyak. Agpaiso sir. Alaan da ka trabahador iti pasdag nga ipatakder yo. No lakit ta nagagat kang agtrabaho, apay kiti nasaan? Ah, nene, dito yun ti pagadalan sir. Umunag kayo laan, di ta nakalukat agay.
Dayta, nailukat mo't laangan ti karinderya. Adan umay mangan, kan agatang iti inluto mga agduduma apo tayo. Wen nga ron. Imbag lakit din. Tada kayo latakan ni mami ang mga andingay kanyak. Iti panawon ti panagladingit ko. Wan, da kami kinitita ti agnanayon ang mga dingay kan ka. Katsi kamat, masapul adi mo baybay ang tibagim. Tada kami ti kang runaan nga agladingit, no adan akas ang mapasamak kan ka. Ika gumaak ti makalipat. No sa anak la amasyan ka ni mami. Anya ko ma, no saan ka amasyan, aber. Bayam maidalit ka, gapo iti saan mo apan panangan. Ay sus, ang malagip ko ti inaramid mo. Imbundaris mo kit din dagiti nakasaga na plato, kutsara, kas kadabaso iti lamisan. Adda ka di mo mamayat apanganan dito eh. Ay, awan ti dakkel a restaurant akas ijay syudad. Angam, adda karinderya anay mas tiluto da, sir. No kayat yo, kaduan kayo, tamapan tayo jay. Alaman nga rod. Padasak mamot ti mangan iti karinderya dito San Vicente. Sapay ko ma, ta sa anak ang matudingan ang mangisuro iti karinderya. Iso ati Pilyem, katay mo manaimas tiluto da. Un, sir. Hintay yung marudan. Asidaglaang dito iti karinderya ako nak. Sir, adda tayo dito karinderya. Urayan tayo lang ti akin kuko iti karinderya. Imunag siguro dito kusina. Ala, tugaw kayo pa eh. Agtugaw tayo ko naman. Kapay adda kami laang nga eh. Adday tanti akin kuko, sir. Ha? Ti babae? Apa yan, sir? Dayo ko lang kayo mat nakakita ka ni Aisa. Aisa ko nam? Imposible da ito eh. Ha? Ti babae? Sir, apay anay ko lang kayo ang nakakita ka ni Aisa. Aisa ko nam? Imposible da ito eh. Da kayo mat Alex. Anya ka dito order yo? Sir, agpili kayo no anya ti orderan nyo. Apay ka di, sir. Kasla naklaat kayo ang nakakita kanyak. Eko. Siya ni Larry. Saan ko may ladawan ti si Daaw ko ang nakakita kan ka? Saan ko pa may ibaga no anya ti makagapo? Adda ka ti basol ko kada kayo, sir? Awan, miss. Ngem ipasigurado nga umayak manen. Nga adda kaduak amang kita ken ka. Di kay maawatan, sir. Uray siya, miss. Jakmat maawatan da ito eh. Sino ka di day check kadwang maimay nangan dito karinderya? Alex? Isu ni Engineer Larry. Isuda ti mangipatakder iti dakkel a pagadalan dito San Vicente. Apay akas jay ti panangkita na kanyak. Kas lamarunawak iti panagkit-kita na. Mas dawak mat. Ay, saan ka di ako nana? Nga umay manan. Nga adda kadwana. Apay nga ta. Jak maawatan day jay nga Engineer Larry. Itala nga nagkita kami. Ngam, inalanak nga agtrabaho iti ipatakder da pagadalan. Kasta ka di? Alex, saan ka di anangato ti tanggan ti agtrabaho iti construction? Nagbit ka mat anapan ijay San Vicente, iho. Agpalas kayo, tada papanan tayo. Mas daaw kayong tulakit ti iti ipakita kada kayo. Apay akas lagdardaras ka. Amangan ngamin numang rikap ti karinderya. Ket saan tayo amakita ti kayat ko nga ipakita kada kayo. Anya ka di ayati ko nam nga ipakitam kanyak, iho. Basta, napatag ti ipakita kada kayo, mami. Masiguradok amas daaw kayo akas kanyak.
Urayan kayo jay lugan. Kartingan nyo ko mami. Anya nga tati kayat na nga ipakita kanyak. Kartigak man laengan. Ayan ka diti para trabaho abadok anaa kasi di kalman. Kita am dita Masapul ka di pa nga umay kuyawat. Uray sula kumamat ti may tulong mo kanyak. No kasta. Inasawa na, tapno adda katulungam. Sa bali man ang tinagturungan ti saritaan. Di na magkulaing no ayan ti badok. Day takot tirigat na kan ka. Apay, paiyawat ko ayakan ka ti badok. Di ta ka manlangan. Siyak manlangan ti mapanagbirok. Mas dawak mat Kitkitam nagdagsan ti tiyan ko. Sika ko mati agsikog. Saan na siya? Adda umay alugan. Kasla ni Engineer Larin samot daytan. Apay nga ta nga imbagana nga agsubli. Nga adda ka no kadwana. Urayan ta ti sumaruno ang mapasama. Maburbur anak iti dayjay nga inhinyero. Kitam, adda ba kita kadwana? Dimsaagdan itilugan. Asino ti kadwana abakat? No kayat mo, damagam no asino, inton makadanon da dito eh. Mabainak lakit di amang damag no asino. Umayda nga agpaiso dito eh. Kitaan ti babae, mami. Aisa. Imposible da ito eh. Kasanong amuyo tinagan ko, nana. Mati kawag. Itay bigat. Kastamot lang ti reaksyon ni Engineer Larry. Idi nakita nak. Pasensya kan, iha. Ada anak ko akanagnagan kan kaingingas mo. Ayan itadayta nga anak yo, ma'am. Awanan balasang ko. Naaksidente kat napukaw mi. Kasta ka di, nana. Siya kun ati ibilang yung nga anak. Tapno mabawasan ti iliw yu iti anak yu. Agyaman ako unay, anak ko. Ada sopas dito nana. Mangan kayo tapagin inanaan nyo. Mahilig mat nga agluto da ijay nga anak ko, iti sopas. Anya? Anya? Ada kaingingas mo. Sa bagay, adamot kasta. Agkakaingas nga oray sa andang agkabagyan. Ngam ti pagsid na awak, mami. Agpadamot la tinagan mi. Anya? Daytan ti kasla imposible. Agraman naga, nagpada kayo. Daytan nga ti pagsid na awak ako nak. Ngam awan ti imposible, no pagayatan ti apo. Apay, anya nga ti plano ti Diyos kanyak, mami. Ay, di tayo amo, anak. Ngam no maminsan, no tulungan ti tao ti bagina, saan mo tabaybayan ti apo? No binaybayak mo ti bagik, amangan no naidalitak itan. Iso ano maminsan, ada iti tao amang panday iti masakbayan na. Nene. Apa yan gayam? Kasla imot mo ti sangalubungan. Nakalidliday ka. Malidayanak iti ugali ti asawak gayam. Nagsadot, kenwara. Di na pa yung amo ti agluto. Saan akas kan ni Aisa, analaing agluto? Aminag gayam. Dakkel ti nagdumaan ti ugali da ka ni Aisa. No apay anjak nakita dayta. Idi gayam kami pay ka ni Aisa. Day tatay kunadan. Agrasya, ngem
Inwalin mo pa'y laang. Wan nga ron. Saan ba't nga ron nakaslat tarakan? Ano na umakan kat mabalin mo nga isubli? Unay kat tatarakanin. Apay, baka wanunuang tapno isublin? Dahita nga rudkat. Tao ni Cora. Iso saan na mabalin nga isubli? Ha? Kaduam day ta lalaki, Alex? Adda ka dito San Vicente, miss? Ay, Mrs. kagaya man. Tanagdakkel mo tatyan mo. Alangan mo't amis ka pa'y laeng. Kat masikog kan. Che, Ne, agam-am mo kayo? saan ko nga maamo day ta tao? Iso ni Engineer Larry. Iso ti akin proyekto di ta maararamid a pagadalan. Engineer ko na? Agtrabaho da dito eh. Wan. Alaan nakpay nga rod at trabahador na. Nalaka nga min ti sweldo kaya pagtrabahwak kaya syudad. Agabang akpay iti kwarto a pagyanak. Kasta ka di? Sige, panawan kayo pa. Nakaskas da aw ti panakairanrana, ti panagkakaingas da. Kan agpada da pa'y itinagan. Huwag nga rod, mami. Iso adinardaras kayo nga impan ije San Vicente. Mas daawak at talaga di nakitak. Nasingpet pa'y tainik kan na ta iti sopas. Naimbag ta ije akarinderya tinsuro ni Alex apanganan mi. Naimas ti luto ni Aisa saan ka di? Pudno day ta, mami. Ijay kami to amangan kadagiti kakadwak. No agtrabaho kami ni ijay. Magustuak ti ugali da ijay abalasang. Nadayaw kan nasingpet. Uray damo tayo tinagkikita. Uray siyak, mami. Magustuak mat ti kababalin na. Kunam nga dapapanam. Nagsubli ka mat adagos. Kan nakamisuot ka pa eh. Nasabat ko nga minda Alex, kanti kadwa na lalaki. Apay kung manong nasabat mo ida. Alda ka di inaramid akin ka. Diyan nga min kadwa na lalaki. Nagkita kami idin iji syudad, kat pinagsasawa. Apay a pinagsasawam. Ano ti basol na? Naigalis, kat nadungparnak. Iso a pinagsasawa. Apay a pinagsasawam. Kat naigalis mo't gayam. Nabainanak nga ro ditay. Iso a dinadaras ko ti Pimanaw, idi imbaga ni Alex nga inhinyero mo't gayam da at tao. Iso ti akin project iti maaramid a pagadalan diti San Vicente. Pagmadyan ti saan anatanang a tao. Di mo amon nga niya ti kinatao na. Nangato gayam a tao ti pinagsasawam. Mangan kami man dito karinderyan, ading Aisa. Agtugaw kayo, sir. Agpili kayong matan, no anya ti kayat yo. Ta-serve me. Di na ko man awagan iti sir, Miss Aisa. Aha? Kababain mat no di kay awagan iti sir. Kababain ka dagiti makangag. Amang ano ibagada pa'y abastusa. Ngam pakaragsakak, no awagan naklatan itinagan ko. Ad-addaman na nakababain, sir. Di kay pa'y maawagan iti manong. Nagan kit din. No awagan nak iti sir, saan kami nga umay mangan dito kadagiti kakadwak? Ha? Kaya ta sa munday ta? Di yu kaya tiluto? Kasta, sir? Uy, ad-adapin mintas ka, di imisam ka. Kadagiti ngamin kalabas, di ka pa imisam. Kasla ad dalam-lamayam. Madumattan ti parokyano iti karinderya. Manipod adda ti trabahador iti pagadalan amar aramid. Wen nga rod, mami. Alaan ta ni Doris sa katulungan ta iti karinderya. Ibagam kan kwa na. Kayat na nga ta. Kayat na siguro. Tawan mo trabaho na. Saanan a part-time? No di kat matangdanan a binulan. Wan tapno adda kadwata. Anak, madlaw ko kat kanayon nakaakalangay di inhinyero. Saan nga tangag gusto kan ka? Amangan numasaktanak lang, mami. Nadidigra ka ni Dennis.
Ngam agpayso ka diti imbagana? Adi na kanu imbagbaga? Nga ay ayatan na ka? Ading Aisa, mabalin ka di nga umayak agpasyar iti balayo? Ha? Maikariyak ka di apasyar, sir? Apay kit di na saan? Bilibak matkan ka, sir. Tauray inhinyero ka. Saan na nababati pa nagkitam itikas kada kami? Tinasayata tao. Di na ruko din ti panagayat na itipada na a tao. Baba ni ti adal, wenno pirak. Italaan ang nagkuday ta kada kayo, sir. No kasta ko maamin adi adal kan baknang. Nagsayaat kat kuman. Agpapada tayo amin alamo-lamo arimwar dito'y lubong. Saan ko maati makita tayo ti pagibasaran tayo? No di ket ti marik na tayo. Anya ti kayat mo asawan, sir. Ti makita, ket ti kunada nga adal ken pirak. Ti marik na, ket tinapudno a panagayat. Uray pak nang ti tao, no nakurang iti panagayat, awan ti serbina. Naimbag amalamyo, nana. Nakaumayak dito'y balayo, takayat ko kumaapormal ti panagaram ko iti anak yo. Napudno ak, nga mariknak, adi naktalkan ti anak yo. Nadidigra ngamin ti anak ko, Barok. Adang ngamin gayem na, ngam nakikalay sa iti sabali. Adi man lang nagpakpakada kan ni Aisa. Napudno akin ni Aisa, nana. Nulakit di takayat nak, agkalay sa kami adagos, tapno saan nga agdwa-dwa. Saan ko ama inakman ti anak ko, Barok? Iso ti kasaritam. Agano sak amangaram ken kuana, barang sungbatan nakto, nana. No ipakitam lakit di anapudno ka, makita nanto ti kinapudno mo. Talaga akasta ti aramidak, nana. Ikagumaak, agingga ngagbaligi ak. No siyak ti sika, sungbata ko ni Engineer Larry. Amangan no agladingit ak tumanan. Saan ka di? Anamin anon ng imbaga na nga ayatan na ka? Apay ni Dennis, imbaga na ka di nga inayat na ka? Ha? Jack pa'y nanggag nga imbagana. Ngam gaputan na singod kanyak. Impagarup ko nga agayan ayat kami. Day tati kunada akam mali apagaro. Jack lakit din nagnadlaw. Akabsat lagayam ti pangibilbilangan kanyak ni Dennis. Iso nga ita, taad da mangibagbaga nga ayatan na ka. Saan mun apalabsan? Gamatamon. Nasingpot mo ti inhinyero. Sika mo ti masabat ko, bro. Mapangka ka di talier? Wan bro, mapan kakadimat iti construction site? Una, bro. Ay, adagayam ibagakan ka, bro. Anya dita? Agrayo ni Engineer Larry kan ni Aisa. Anya? Agarayo, ti engineer? Sana mabalin. Adaman gayam ibagak, gayam. Anya da gayam? Agrayo ni Engineer Larry kan ni Aisa. Anya? Agarayo, ti engineer? Sana mabalin. Apay kumaasaan ang mabalin. Baro ni Engineer Larry. Kan balasang mat ni Aisa. Apay nga taakas to tiriknak. No mabalin, jak kayat ang makirelasyon ni Aisa. Anya? Limpyo ka di ti utak mo, bro. Iti anya aga po aparitam ang makirelasyon. Jak man amo, bro. Basta, jak maawatan tiriknak. Ay na. Anya ko matikar bangam. Itata na ka move on. Ikam manen iti pagsakitan tinakam na. Urayan da ta umayak mat ije San Vicente, iho.
Umay na ka di tulungan ang mangaram kini Aisa, mami. Numabalin la ko maakat aramidag, iho. Itala nga nagayata kiti kastoy, mami. Mayat no agbalin ang miyembro ti pamilyata ni Aisa. Kaslaawan tinapukaw ang miyembro ti pamilya. Ikagumaka pasong baten, mami. Agayata ken ko na. Sapay kumatag balegi ka, iho. Aywin gaya, mami. Malagip yo kadijay kunak ababai ang nadalapos ko idi na minsan dito syudad. Jay ka di ko na masuplada? Apay ka di, iho. Nakitak ijay San Vicente. Masikog. Ha? Imbag man, taada ng asawa ken kwa na. Kat ko naman nagmadi ti ugali na. Kasta talaga ni gasat, mami. Dumteng adi mo mapakpakadaan. Madamag ko man, Alex. Nabayag ka di nga agayan ayat da ay sa ken Dennis ako nan? Ubing kami pa'y ini. Nasingad dan iti tunggal maysa. Aging gaan nag-high school kami. Ti ipagarup mi, katagayan ayat da. Hangam, saan mat? Takabasat laang ti pangibilbilangan ni Dennis kan kuana. Ninamnama mat ni Aisa nga da relasyon da. Kasta ka di. Naamon milang akasta. Idinangikalay sa ni Dennis iti sabali. Isudyan nakita ta amasikog. Isumot lagayam nga adda dito'y dayja babae. Sir. Angam, apay akas lamas daaw. Idinakita na kayo. Nadalapos ko na minsan ijay syudad, idi na igalisak. Ket pinagsasawan na. Itay laang anakitak ti asawa ni Dennis idilim mabasak ijay. Ijay batog da kalsada. Adda ka di ditoy? Kunak man no adda ija syudad. Nadamag ko asaan ka no arumrumwar. Adda ka na yun ijay unag ti balayda. Kasta ka di? Oray ni Dennis, adamat dito lugar tayo? Un kanumat. Nagsubli ijay talyer akas helper. Kunak no ijay da syudad nga agigyan. Dito yung matgayam. Uray siya, kastamot ti amok. Ngam idi nagdamagak iti kaarubada. At dadamot gayam dito'y San Vicente. Imbaga, takayat day dya babae ti agyan ditoy. Kat taga syudad mat. Hey, sungbatam ki din ni Engineer Larry. Tapno agkalay sa kayo mutin. Mami, sungbatak ka din day dya nga inhinyero? Apay asya ti saludsudam, anak ko. Sika ti agdesisyon, tas ikama ti makirelasyon. Adda ngamin amak ko, mami. Tsakayat man ti masaktan. Ni Dennis, di na ka mat inaram. Kan di na imbaga nga ay-ayatan na ka. Naamiris ko itan, mami. Di namat ngagpay sa imbaga. Ngam, apay anang namnama akan kwa na. Iso anasakta na kiti husto. Iso nga agpanunot ka analaing. Tingitingam tiriknam. No talaga nga ada panagayat mo, ija inhinyero. Naragsakak mo't kiti. Nukas dyan nga umay iji karinderya. Kan no umay pumasyar dito balay, mami. Tinapod no nga ayat. Kat napakuyugan iti pasensya kan panakaawat. Ngam no ti tao kat bagbagi na laeng tinapatag. No ti kayat na kat serserbyam laeng. Ay saanen a panagayat dayta. No di kat panagkasapulan. Di kay maawatan, mami. Adda tao ang mga asawa, wano makiasawa, tapno adda ibabaon na. Tapno adda mang serbikan kwa na. Ngam di na mat itad ti kasapulan, ti asawa na. Di na ka di pa'y nasursuro nga ayaten. Tadi nak pa'y lasungbatan. Kayat ko amaamuan. No apay akayat mo asungbatan ka, Engineer Larry. Simple lang. Gapo tayo ayaten ka. Iso nga inaram ka. Sana gapo,
iti anyaman abanag. Sa anak to nga tang agsangit, iti danam. Ikarik, asanak to nga agaramid iti anyaman a pagsangitan. Malaksid, no agsangit ka, asan asyak ti aking gapuanan. No kasta, ikanak pa'y iti basit a panawan. Agpanunutak pa'y anaimbag. Adamin kan ka apanawan. Sana mabalin adiktaran ka, no anya ti kayat mo, iso ti masurot. Agyaman ak unay. Saan arumbeng asika ti agyaman, no di kat siya. Kumusta ti boss mo? Kastamat ni Aisa. Naragsak damot nga agsarsarita ije karinderiya di kalman. Adda ka din nagkinaawatan da. Apay nga interesado ka, bro? At damat karbangan ni Aisa nga agragsak, iti sidong ti tao a napudnukan kwa na. No apay nga italangan nakaamirisak. Anyat kayat mo asawan, bro? Itata nakakompromiso ako niti sa bali. Sa akong tumarik na ti kinapatig ni Aisa iti biyag ko. Ita, mamatikan iti kunada. Amariknam ti kinapatag timay sa abanag, no daytoy kat mapukaw mo. Wan nga ron. Nagasat tayo nga engineer, no iso timang tagikwakan ni Aisa. Apay nga agmurmuryot ka dita. Ada ka di sakit mo? Awan sakit ti bagik. Nga madasakit tinakam ko. Sakit tinakam? Apay, anya ti pagsaksakitan tinakam mo? Tsaka mo, basta na sakit tinakam ko. Panawan na pa dito. Tapno sana ako marot ti sakit tinakam ko. Ubing ka pa'y, tapno ibagak ko mga agkabaw ka. Panawan ka man langan. Pagyaman pa'y ano pumanaw ka atal talagan. Oray saan ka kuman ngagsubsubli. Kastigayam tirik na ti mapukawan. Isumat lagayam akasla agbal na idi ni Aisa. Idi nakikalaysak iti sabali. Ita, sakmat kan ti makarik na iti saam. Nga awan matapulos karbengak. No sinalimot-mutak kumay di. Kukwak kumay ta ni Aisa. Tsaklaim pagarup akas to iti pagmanagan ti panangikalaysak ka ni Cora. Angam, kapilitan nga anusak. Ta isumat ti pinilik kan inkalaysak. Kaduain nakman, tayin tapasukatan iti baro ti pilit ti lugan ko, Alex. Adda mo ka nalaing amang sukat iti pilit ti lugan, sir. Mapantang arudan. At damat extra apili dito lugan ko. Di lamang sukat ti aramidan na. Mabit lang nga rod, sir. Bugwak pa iti semento to'y butas ko. Adayo ka diti talyer ditoy? Asidaglaang, sir. Di talaang sumaron o akroseng manipod ditoy. Kunaklakid din no adayo. Awan mat ngamin nakitak atalier iti madalanan nga agturong ditoy. Umunag pa'y ngamin iti crossing, sir. Sikamat kaya Alex. Akin lugan dita. Lugan ni Engineer Larry. Pasukatan na lang ti pilid. Tagasgas ka no ti pilid na. Engineer Larry kunam? Awan. Isuday ta. Imunak lang abing mabanti talugan na. Tanda itarimaan na dita unag. Imbag ka pa'y. Tano da papananak at kadwa na ka. Amok ngamin ti pasikot-sikot dito lugar tayo. Isong ano adda papanan na. Siyak aka na hayon ti mangkuyog kan kwa na. Sa bagay. Taga dito'y ka. Idinto tatikad kadwam kat saan na taga dito'y. Kayat mo. Taibagak nga agtrabaho kamat iti construction. Saanan? Ngamin, adda saan ko akaya tamakita ijay. Anya tinagan di mekaniko. Gayam mon samet. Wan, sir. Isutikon kunak agayam idi ni Aisa. Iso day jay ti makagapo. Anasaktan niya Aisa.
Piman nga isa. Una rod, sir. Sir. Sinong batan na kayo ka din? Saan pa yung rod? Madlaw ko nga da amak na makirelasyon. Ano slaang, sir? Awan papanan na. No di sumuko ti kalaban ako nada. Saan madakalaban na isa? No di kat patpat gan. Kung kunaklaan day jay, sir. Total, nalpas ti oras ti trabaho tayo ijay construction. Mapantay jay karinderyana. Barang nakalukat pa'y. Ay, una, sir. Inakman mat arman ni Doris. Barang aklunan nakmat. Sige, tanusong batan na ka. Ag double wedding tayo. Kaano ka di asong batan nak? Gaputan na pudno ka? Songbatan kan? Ha? Pudno ka di? Ay sa, pinaragsak nak. Agyaman ako na eh. Ikarik, saan kan to apaldaangan? Amom, nusong batan ka nomot ni Doris ni Alex. Ag double wedding tayo. Ha? Arman ni Alex ni Doris? Dahil tatin bagana. Nabayagam nga darik nanak ni Doris. Nga mabain lamang ibaga. Anya? Ay, nabayagan nga agayat ni Doris ka ni Alex. Ngam dimat ngamin arman ni Alex. Ha? Diyak lang pagarop. Nga dagaan pa naggusto na itigayem mo. Ay na, masigurado kasong batan tigayem ko. O di aggidan tayo nga agkalaysa. Numayat lakit din ni Doris agayem mo. Sinong bata ko ni Larry? Song bata mo ni Alex. Taaggigidan tayo kanong agkasar ija simbaan. Alangan mat asong batang adagos. Nabiit pa'y anagaram. Uray kayat ko ni Alex. Agpakiputak mat basit, Pasensya. Ngam na ibagak ka ni Larry. Nga adda pa nagayat mo ka ni Alex. Ay, saur ka. Api nga imbagam. Kayat ko ngaming aggigidan tayo nga agkalaysa. Ay, maangay nga rod. Ati kadakkelan akalay sa dito'y ili tayo a San Vicente. Kasano ang mapasamak di kasta? No di mo matsong batan ni Alex. Ayawanan niya. O sige, di ka agdanag. Intun umay manen ijay balay, sung bata kon. Ay na, sapay la ko ma. Tagpadataan na ragsak, itiday tangaal daw. Ungayam, imbitaram ka di ni Dennis. Di na nga tamat umay ibundaris dagiti plato. Jack amukan kwa na saan sakit tinakam na? Taadamat ni Cora, itibiyag na? Nagpintas ti panakarkos ti covered court ti pagadalan. Madamdaman laeng, umayan dagiti upat a nagkasar. Nagpintas akitaan dagiti arkos, saan ka di? Wan nga ron. Baknang at talaga ni Engineer Larry. Iso tinaggastos iti kalay sa da Alex kan Doris. No saan ko kumasinupladaan idi ni Engineer Larry. Amangan no aggayam kami ita. Anyat ko nam. Diyak naawatan. Agyaman kami amin, iti iyo umayo kakabsat. Mangantayo amin. Ipagpabalayo kakabsat, aduti sagana. Kablaawan kayo, anak ko. Kanti kadwayo ang nagkalaysan. Doris kan Alex. Agyaman kami unay, mami. Agyaman kami, mami. Kablawan kayo, matanak ko. Kastamat ka na kayo. Alex, kan Doris. Sapay kumata mataginayon diragsakyo nga upat. Agyaman kami, tita. Agyaman kami una itidakal at tulong yu kada kami, Sir Larry. Awanan yaman na. Ala, mangantayo kit din. Kakabsat, mangantayo amin. Ay nadyak laing pagarup nga aggidan tangag kasar. Wen nga ron, gayam. Jack mat in pagarop.
Kunak mo talaga anar ba idin tilubong ko. Ngamita, nakaragragsa ka talaga. Kablaawan kayo, Aisa, kan Engineer Larry. Kastamot ka na kayo, Alex, kan Doris. Agyaman kami, Dennis. Agyaman kami.